Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, boncong. Oke. Tuh. Berapa? Ada assalam Kak Durahem ya. Durahem. Oh iya. Berapa? Amo letak ya. Kamu udah tahu baca apa nih? Bada asar. Deki. Oke ya. Bada asar deki. Saborana cong kabada kadurahem kaberengan kok. Orang ngade ben biduruan ya. Kok sih kita bojong mulai ngoncong kok. Ada mari asar iki. Ngorotan ya. Tak nyaman kok. Nah, rode pak kade. Dina anu kan beda kayak selain kayak apa kayak bagong roh dina ale anu karuang. Misalnya ka durahemnya orang ieu. Ikan nih kapong sabak kayak gini. Itu bayang apa itu? Ikan sampai kenang-kenangan deh. Ada undangan mau durahem. Oke. Enggak undangan tadi. Ada nunggu pro durahem. Iyalah. Saboran ieu ka boleh durahem ya. Oke. Anu ngopi dulu. Mungkin. Oh iyalah. Banyak acara. Iyalah. Tore. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ngasih tahu Jom. Sampai mariyeno men lah kasi nga aga nagari. Be. Be. Na lo. Ara si nga aga na buan dyan ro lambo. Tuloy. Maas ba din ki nga nung sabi na sila mariadon tak darawon jangan apa den ang ano sabi no bon Yala para sampai pagan na lo. wala ko lumrampuan yung tinang ko lang karkada lah Ya. Ingat lo. Mari cek kalau mencengkal dyan ro lambo buan. Maduli. Yang kok gerinda mo lo turn mari na. Tuloy. Ada. Diyo. Lo, may keren aba, wi na foto tinaking ka TV. Entar kawon jangan jalan TV. Demal sandal. Oh ya badan nak ya. Aduh. Bal, mau minta tekan. Oh iya Mayola. Maksud. Salam dengan dia. Engkau semenang, engkau sengat kebanyakan engkau. Oh. Ngito kung muli ya. Dunga. Wah nak ronceng gian romulo tano mare. Sore ngamen mololo cek meleng ko. Kok entar mulo tan yo mun mentandangakan kok ngakan iya. Jodoh menakan hari yo. Amain pas tak tahu keadaan, dah selayon ceng orang entar mulutan tak lem datang. Teh lumarin ben. 6 petok beluk tanga 10. Marah lah ya. Apa depak? Ria main tekan. Mulai. Ya buat mamang kata. Yan mga kausan yan. Ya apa deh muna enggak usah. Mereka kan ajaran kan acara maulid Nabi kan kisah-kisah.
Terus Mapas akaosan. Nek kebulan acara semu. ijak dengan ini dengan mun laki yang pokok nutup aurat. Engki. Mun maren masa bolong bi kiai nembian ketipun apa? Tak todus embian. Akaosannya jenik. Iya mak tuh dus ijak dengan kiai tar ngaji dari bini bah. Ngecek lampi na konjongan. Punten kita tak sopan. Pas bolong bi kiai. Le, sawan mun lenga kiai pas ada bu. Mak kacung rek kaosan ne. Le. Ya asli kan keren apa haden kok iban. Ben tak ason kok Cok gi burung kok ren numpak sepeda lo. Terus Angin. Boleh. Ada. Coba ni kan ani ada kaos nah. Ini kok mesen jai ru dia nyai ka Jember. Tak ada datang. Loh, macam jauh dah. Iya, jangan macam dia di sak dia kok gratis. Oh iya, tamu ila kebu kepi dari mana? Tak aja kak, dek remerek berkata kak. Iya, bodoh mau berkata mak, langsung ngebagi pak. Nyaman. Mayu kak. Ya anu yo. Iya langsung. Tangan nak. Tilam kun reka dua ibu ya. Bodoh rembeun. Ini tuan rumah. Are kun Iyalah. beden. Lang ada jong. Tenang jong. Lah, iya. Tangki yang lain kata bang segini tangki di kok. Aduh, mata Pak Kapil lah ya. Ari kiai enggak? Iya le. Duh lagi yang nganja aja yang ngajak ke siapa ji? Jadi ya ke bagong. Gong-gong dah memunya kiai nganji ya. Bentau. Kok saya ngadep ke ngabi berapa? Ya, seri ya. Tuh. Are kiai. Kompon abid dia ini. Kok lah tahu lah cong. Kok lah dari rumah ya jalan abit Ah, na. sobong suber makin kan. Sobong aja lagi. Oh, tinggal pareng. Longko ya. Hei, kaya teman. Longko ya. Eki. Apa ya cong? Berkat ke. Berkat kok naik nggak tepuk cong? Siar mengkong jangge. Nega ke. Oh, oke. Ikan. Oke. Tore. Oke. Cong. Enki ke. Nikah ngandang ah? Enki. Oh, las tadi yoper. Le. Opor tu bang. Mara. Angkon lutar ke. Oke. Mahalul kia. Arya sih nyaman berketenak kan nak galak dia. Muhammadur Rasulullah.
Nom kan berkat ke Dimah. Betul. Pola status saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada apa, Jong? Berkat hilang. Ayo mulai. Enja. Ayo mulai. Enja. No, 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 no.